Kia piri tatamai e ngaiwi Whiringa te whenua ora kei Kawia akera e pohiri Aku e ki atu ora kei tupuna ora kei whakapapa ora kei tangata kia orara kia piri tatama e ngaiwi Whiringa te whenua ora kei Kawia akera e pohiri Aku e ki atu ora kei tupuna ora kei whakapapa ora kei tangata kia orara ora kei tupuna ora kei whakapapa ora kei tangata kia orara ia wehi Tauti mai rā ki tō tātou hui topa I te rangi nei. Kei aku ranga tira, kei aku marei kura, kei aku whakapatu kura. Tēnei mātou te tū purunga e tuku I ngā mihi, I ngā oha. O te ngā kau ki a koutou, ko whai wā, te piritahi mai nei, I te rangi nei, no reira kei aku ranga tira. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nei mau aku taku kai hanga, ko Bales tēnei, te new addition to tōra ki tō tātou o huiti o toi whātua. No reira, kia ora rā tātou, kei tēnā taha a taru mai, e pātoto ana I runga I tōna rorohi. Kia whakahaeretia, kia pai ngā whakaritenga o te rangi nei. No reira, kei aku ranga tira. Tēnā koutou, tauti mai rā. Tēnā tātou te whānau. So we're going to get right into it with our waiata today. Our first waiata will be wairoti, wairota. Wairoti, wairota, wairoti, wairota. Just to, for those who may not know or may have forgotten, Wairoti, wairota was written by Uncle Joe Pihema. Wairoti, wairota is a place. You could call it another Hawaii where we come from. So the story goes that Rongomai and Rongoatu used to stay on this little island way out in the Moana Nui a Kiwa. And this island was an island where they grew a lot of kumara, great kumara, big kumara. So I think there was a battle between the brothers where they were who could grow the most kumara. And then there was a boundary that was crossed where this bro went onto his boundary, this bro went onto his boundary. So it caused a bit of a kerfuffle, a bit of a whawhai between the brothers. So Rongomai decided, Carl, I better go, otherwise, bro, I'm going to kill you or you're going to kill me over this patch of kumara. Rongomai built this waka, mahuhu ki te rangi, and set sail to find new land. And that new land we know today as Te Nuku Roa, Aotearoa, or Nushila. No reira, kei aku rangatira, just a little bit about that waiata. We'll kick straight into it. Here we go. Ka pai. Nā nara iwe he ai o tātou tupuna iwe roti iwe rota ake tātou katoa
Wairoti, Wairota, Pari otonga, o te kumara. Nanara, iwe he ai, o tātou tupuna, Iwairoti, Iwairota, aue. Ka tere moana, mahuhu ki te rangi, o pare arau, i te pō, o Tāmaki te awatea. Ka hamai a te waka ki uta, ki Aotearoa e. Karanga mai! Karanga mai rai kui e. Ki ngā uri o whakatau potiki, morongo mai me rongo atu e. Stay on the same note, here we go. Wairoti, Wairota, Pari otonga, o te kumara. Nanara, iwe he ai, o tātou tupuna, Iwairoti, Iwairota, oue. Iwairoti, Iwairota, oue. Wairoti, Wairota. Tēnā rā tātou katoa. I hope those who've just joined probably caught about 3 verses in there. If you caught a 4th one, magnificent. Ka pai. Ka pai, we'll go over that anō whānau. If you have any pātai, put it up in the chat. Yes. Whānau, down here, nā nara iwe he ai, o tātou tupuna, Iwairoti, Iwairota, aue. You'll see it in the blue writing here. This is for the females. Ka pai, for the wahine. Ka tere moana. And then the boys come in, the men come in with the hard mahuhu ki te rangi. Then the wahine come in with the beautiful Ko pare arau, i te pō, ko Tāmaki i te awatea. Ka amai a te waka ki uta, ki Aotearoa e. Let's start coming up for the wahine. Here we go. And Karanga mai rai kui e. everyone comes in here. Hep ki ngā uri o whakatau potiki, o rongo mai me rongo atu e. Ka pai just on those ka tere moana parts and ko tamai te awatea. Karanga mai, those blue parts there are for you wahinema. Ka pai, anō. Yep. Okay, we're going to go from the toppity top. I know if you got your guitar, I see some guitars in the background there. Miharo. Okay, I'll give you my note. Eh? Here's the note up here, just above from D. You're up here, no? I think it's called a B minor. Where the B minor is, we're going to go to a B. Come on, here we go, from the top. I'll try to put my guitar up there so you can see it. Can you mute yourself, please? Hey. Na na ra. Iwe he ai, o tātou tupuna, Iwairoti, Iwairota, aue. Tātou katoa, Wairoti. Wairoti, Wairota, Pari otonga, o te kumara. Nanara, iwe he ai, o tātou tupuna, Iwairota, Iwairota, aue.
Atere mona. Ki te rangi. Ko pare aru. Ki te po. Ko tamai a watea. Ka mai a te waka ki uta. Ki Aotearoa Maranga maia E kui e. Ki ngā uri o whakata ko te ki. Oro mai me rongo atu e. Wairoti Wairota. Pari o tonga. O te kumara. Ranara iwe he ai. O tatou tupuna. Iwairoti. Iwairota. Iwairoti. Iwairota. Wairoti. Wairota. Ka pai te whānau, and that is Wairoti. Wairota. Barnett, don't be afraid to just, when you're singing your waita, try chucking some of those notes that you probably wouldn't normally chuck in if you were in the full group. You know, Barnett, go for gold. Sing your heart out. Doors, here we go. Next waita. Next waiata is Waihekeao whānau. Actually, Waihekeao. We all know about Waihekeao. Waihekeao and actually, I'm just going to throw a pātai out there. Who's Waihekeao's dad? Anyone? Tētahi wahine a tāhua. Ka pai. Tika. She is a beautiful woman. Aye. The question was, ko wai te papa o Waihekeao? Mahanga? Tūtaki. Tūtaki. Bye. Yes, thank you. Kataraina. Ko Wai. Who was Waihekeao's first partner? Do you remember that one, Kai? Waihekeao's first partner. And counting down. Do you remember? Ko Yeah. Did you Mahanga? Ai Kia kia ora, ora. ngā mihi nui. Mahanga. First husband, and then one of our tupunas, Homoi Whārangi, you know, sort of snatched her. But really, Tūtaki didn't agree with her relationship with Mahanga. So he took her away, and yeah, because Mahanga had rude words, sharp words towards his daughter, and yeah, he didn't agree that she should be with him, and took her away, and that's where Haumoi Wārangi seen her at Ripiro. Hapai, haro. Oh well, let's get straight into this Waihekeao. I'm going to play Waihekeao in the chord C. Hapai. We'll sing it first, whānau, and then we'll go through some actions. Last week these chords were pretty good for us. I think we might have to take it up a bit. Hapai. That words up there. Waihekeao. Oops. There we go. Whānau. No wakapi te penua iuri, maunga nui ki Tāmaki. Maranga, maranga maira, Maranga maira, he wahine, purotu, Waihekeao e.
heke o mare kurae. Nau wakapi. Nau wakapi te whenua I o uri, maunga nui ki Tāmaki maranga. He tau kupu. He tau pupu nā mahanga, he manurere I te pō. He tau pupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ka puta kaora. Ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro. Iripiro e ki te amai hana toa tahua. Katai te rongo, ia haumoi warangi. Ko koe tēnā hei wahine mana, waiheke awe. Ka puta. Ka putara ko makawe, ko maupu ko wetae. Ko riunga tēnā, ko piti ko rango. Ko te pōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira. Maranga maira, he wahine purotu, waiheke aorere hu, waiheke ao, mare kurae. Nau wakapi. Nau wakapi te whenua I o uri, maunga nui ki Tāmaki maranga. Nau wakapi te whenua I o uri, maunga nui ki Tāmaki maranga. Maranga hei! Ka pai e te whānau. Let's stand up. Hira, hira, hira. Do some waiata aringa, Ha pai. mahi aringa. Ai. Stand up if you want to. Joyce, Or just do it in your seat. thank you, Bales. We have another part though. We'll just kick straight into it. Kick straight. Kick straight into it. Here we go. 2, 3, and Nau whakapi te whenua I o uri, maunga nui ki Tāmaki maranga. maranga maira. Maranga maira, he wahine purotu, waiheke aore hu, waiheke ao, mare kurae. Nau wakapi. Nau wakapi te whenua I o uri, maunga nui ki Tāmaki maranga. He tā pupu nā mahanga, he manurere I te pō. He tā pupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ka puta kaora. Ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro. Iripiro e ki te amai hana toa tahua. Atai te rongo, ia haumai warangi. Ko koe tēnā hei wahine mana, waiheke awe. Ka puta. Ka putara ko makawe, ko maupu ko wekae. Ko riunga tēnā, ko piti ko rango. Ko te kōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira. Maranga maira, he wahine purotu, waiheke aorere hu, waiheke ao, mare kurae. Nau wakapi. Nau wakapi te whenua
I'm guessing you can feel the energy that's coming through this little phone of ours. Because, man, I'm telling you, I'm in a whole different space when I'm singing with my cousins. It's awesome. It's awesome. I look forward to singing with you all one day. What's another Okay. quick question about Waiheke Ao? Yeah, okay. Another. How many children did Waiheke Ao and Haumoi Warangi have? I can see 7. I can see 7. Ooh, yeah. Ai. Yeah. Ka pai whānau. We're learning. Can I ask, can you name all 7 kids? Anyone? We'll type it down. Ka putara ko Makawe. ko Aku. ko Wekai. ko Dunga tēnā ko whiti ko rango. Yeah. Ko te whotiki haki puta tō muri e. Yeah. Ka pai. Yeah. Tēnā Who koe. was Haumoi Warangi's first one? Oh, this is a tricky one. Okay, one more question. Who was Haumoi Warangi's first wife? Uncle Ozzy said something. Uncle Paul, I think I heard you say something. Anyone? Tarimai. Tarumai, boy. Wai Kura. Ka pai ko wai kura. What a beautiful song. Amazing song, amazing lyrics, amazing history within the song. And I just, ka tika ngā mihi ki a Uncle Joe for writing such an awesome waiata. Yep, okay, we're going to move on to the next one. Iwi kainga. Ooh, te iwi kainga. We should all be pretty on this one, eh? Te iwi kainga. So, Patai, when do we sing te iwi kainga? Damn, how do you say When we are manuhiri. When we are manuhiri, yeah. Ka Yeah. pai. Ka pai. Te iwi kainga, we got our words up. Still on Waiheke Ao. Again, quickly, Te Iwi Kainga was written up by Uncle Joe Pihema, another beautiful waiata. Just before the march last year, before we went, before the first Marutuahu, when they came onto our marae. When we went there. Oh, when we went there, far out. Okay, yeah, man, it feels like, We've had a lot of kaupapa whānau. yeah. Ngāti whātua kaupapa mahatini. Here we go. All right. Too late. Yeah, we'll try that anyway. Let's go. How does it start again? Kia puta. Ka putara ki te ao ue. Te iwi kainga, karanga mai. Ki ene uri o whatua e. Tumaira pepe taha. Tumaira pepe taha, rua wheke. Ka putara o ka huru, ko Waiheke Ao e. Karanga mai, te iwi kainga, nau te pohiri, o te rangi e. Arangi ka miro, ai ngā here o te aroha e. Ka putara ki te ao e. Te iwi kainga, karanga mai.
putara ki te ao Ia wehi. Ka pai. Ooh. Let's go. Mahi aringa ano. Yeah. Shop bells, shop bells. Here we go, whānau. Woohoo! I can see. Ka pai. Awesome, whānau. Here we go. I'll just slightly show you. Ka putara ki te ahoe. E iwi kāinga karanga mai. Ki ene uri o whātua e. Tumaira pepe ta arua peke. Ka putara o ka huru. O waiheke aoe. Aranga mai. Aranga mai. Te iwi kāinga. Nau te mohi. O te rangi. Miro ai ngā here o te arohai. Ka putara ki te ahoe. There we go. Te iwi kāinga karanga mai. Aranga mai. Ki ene uri o whātua e. Tumaira makawe ko mawhero. Ka putara ko hukapene o tuperi e. Aranga mai. Aranga mai. Aranga mai. Te iwi kāinga nau te mohi o te rangi e. Aramita miro ai ngā here o te arohai. Ka putara ki te ahoe. Ka putara ki te ahoe. Ia wehi. Awesome, Monay. Wow. Super Is cool. our connection still good? Can you hear us okay? Ka pai. We're going to go into our mōtetia now, whānau. Yay, give my hand a break. So the first one we're going to go through is whakatau, or manawa mai. We have a little activity pertaining to this to put out to you all, which is a short video of yourself going through the first page of whakatau. How you deliver that is up to you. Hey, this is a creative space. Be creative in how you deliver and how you want to deliver it. Also, there'll be 2 questions along with that. Who is whakatau and what was he known for? But yeah, we'll remind you all about that at the end of our hui. Whakatau. Whakatau. That's how it works. Do you want to give a little kōrero? Yeah, whakatau went on a bit of an odyssey, a bit of a journey through the heavens. There's a beautiful story there about whakatau. I only read a little bit about it. Sorry, there's Tāmaki. We're going to kick straight into a whānau. Here we go. So whakatau whānau is Rongomai's father. That's right. Ka pai. He also accompanied Rongomai on Mahuhu ki te rangi. He was the one who actually built Mahuhu, not Rongomai. Ko whakatau tēnā. Yeah, and then Rongomai was the captain of Mahuhu. Then whakatau was the
navigator. Kia ora. Where's our words? Kia ora. Ko ngai tō reo, babe. Oh. We were on mute, whānau. Okay, so where were we when we went on mute? We had confirmed that whakatau built the waka. Ka pai. And is also the father of Rungomai. Ai, ka pai. We'll move on, we'll get into some more kōrero after. Ka pai. Manawa mai tatau mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini hi tu parere tu pa kōkota i hea kōkota i raro i aku taha kangaru e tu ki te rangi te whakarangona mai ai ki taku hautaua papa te patitiri i runga te rangi karara te uira mai i te rangi te whakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horo nuku, te tupua horo rangi horoa, utata kina te manuta, kina te pau ki raro tonga oi, tā kina ki Hawaii, ki rongo te pō, rongo te ao, te ue ariri, te ue anguha, te wae riri, whakahume Tāmaki tōna whenua papakura, te tangi whakamataku, kia kia te mate o tū whakararo, tangi amu ki o nā tuahine nunu i roroa awai, e kore e tae a te riri ko whakatau ana ke te toa, e ngana ai te tangi a te wahine, rukuhia huka huka tapatu ki te tai, hangai a ke koto nai hutiro a ke koto na hoe oi. Ka pai, I'm loving it, I'm loving it. I know we have learnt further whānau, but we'll just go to there for now. Anō, we'll just slow it down a little bit. Kapa, we'll slow it down a little bit. Manawa mai tatau mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini hi tu parere tu pa kōkota i hea, kōkota i raro i aku taha kangaru e, tu ki te rangi te whakarangona mai ai ki taku hautaua. Papa te patitiri i runga te rangi kararapa te uira mai i te rangi te whakarangona. Te ati tupua, te ati tahito, te tupua horo nuku, te tupua horo rangi horoa, utata kina te manuta, kina te pau, ki raro tonga oi, tā kina ki Hawaii, ki rongo te pō, rongo te ao, te ue ariri, te ue anguha, te wae riri, whakahume Tāmaki tōna whenua papa kura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tū whakararo tangi amu ki o nā tuahine nunui roroa awai, e kore e tae a te riri ko whakatau ana ke te toa, e ngana ai te tangi a te wahine, rukuhia huka tapatu ki te tae, hangai a ke koto nā i hutiro a ke koto nā hoe oi. Ka pai, shall we stand up and give it a little blast? Yeah, why not? Kai. Same pace, whānau. Same pace. Ka pai.
Manawa mai tatau mai e tu te riri e tu te muha e tu panini hi tu parere tu pako kota I hea kota I raro I aku tahaka ngaru e tu ki te rangi te hakarangona mai ai ki taku hau taua papa te whatitiri I runga te rangi kararapa te uira mai I te rangi te whakarangona te ati tupua te akita hito te tupua horo nuku te tupua horo rangi horo a utata kina te manuta kina te pau ki raro tonga oi Tā kina ki Hawaii ki rongo te pō, rongo te ao, te ue ariri, te ue anguha te wae riri, whakahume Tāmaki tōna whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tū, whakararo tangi amu ki ona tuahine nunu I oro a Hawaii, te kore I tai a te riri ko whakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rupuhi a huka tapatu ki te tai hanga ia ke kotona I hutiro a ke kotona hoe oi. Ka pai. And that is whakatau whānau. We are now going to move into Hiwi Onepu. We'll go to, where do we know? Kei te rongo mai ahau. We're going to swap you over to Tarumai. You're good, sis. I can just... Oh, no, I'm all good. I'm good. Okay. Hiwi Onepu, we'll just wait for those kupu. Go through that. Ka pai. Right. Where we go to? Poko ai. Sorry, whānau. Kia pate ihu kia poko. Eh? Ka pai. Well, Taru is just sorting out our stuff. We'll go through it once, all right? So we'll go all the way to kia pate ihu kia poko. Ka pai. E noho ana au I te hiwi Onepu I tā pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero Kātahi anō te iwi kai rarawa mata e ake ki tangaroa whakamana e moe e hau I te moe ngā whakarewa kamarama te ata atu hakea atura ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawa e wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tū tā moe ki te rangi ko ngana ia ki raro e kai taku tua ko o ka hukura ko ki tangi ao ko atua nui e kia rapu noa I te kaka nui apa neira kia pate ihu kia poko e. Ka pai, we're going to add a verse onto Hiwi Onepu whānau. So we'll send you over there to touch. Kei te rongo mai au ne whānau. Ka pai. Just kick on into it. Ka pā te tai kei. So we all come in on o ngā rahu kei marama tā whana. Ka pai, so it changes the tune a bit. Ka pā te tai kei o ngā rahu kei marama tā whana. Ka pai.
marama tā whana. Ka pā te tai kei o ngā rahu. Kua ngū anō tātou. Oh, there we go. Ka pā te tai kei o ngā rahu kei marama tā whana. Kei te tua uru ko. Ka pai straight in. Marama tā whana. Kei te tua uru ko. One nui ki runga. Easy, same tune. Ka pā te tai kei o ngā rahu kei marama tā whana. Kei te tua uru ko. One nui ki runga. Ko rangatira ki aro e. So just typing an air there, whānau. Kei te tua uru ko. One nui ki runga. Ko rangatira ki aro e. Ka pā te tai kei o ngā rahu kei marama tā whana. Kei te tua uru ko. One nui ki runga. Ko rangatira ki raro e. Ka pai, just keywords there is o ngā rahu, if we can just attack that kupu there. So, ka pā te tai kei o ngā rahu kei marama tā whana. Kei te tua uru ko. One nui ki runga. Ko rangatira ki raro e. So your keywords is o ngā rahu, and then kei te tua uru, attack that kei te tua uru ko, and then one gives you that beat. Ka pai, one more. Ka pā te tai kei o ngā rahu kei marama tā whana. Kei te tua uru ko. One nui ki runga. Ko rangatira ki raro e. Ka pai, just overemphasize that. All of it. Next is rangatira ki raro e. Taupaki ana. Taupaki ana te tai. Taupaki ana te tai. Toro pā. Taupaki ana te tai. Toro pā. Taupaki ana te tai. So taupaki ana te tai. Ko pau tapu waka. Toro pā. Taupaki ana te tai ko pau tapu waka. Toro pā. Taupaki ana te tai ko pau tapu waka. Mama, carry on one more time. Toru pā. Taupaki ana te tai ko pau tapu waka. Ko hikurangi ki tai ki uta. Sorry guys, I need that. Ko hikurangi ki tai ki uta. Ka pai. Ko hikurangi ki tai ki uta. Tatu's just fixing that up. Ka pai. That's for the aunties. Taupaki ana toru pā. Taupaki ana te tai ko pau tapu waka. Ko hikurangi ki tai ki uta. Ka pai. Ko hitoru wha. Ko hikurangi ki tai ki uta. Te tūpo te tini. Ka pai, so same kind of beat. Ko hikurangi ki tai ki uta. Te tūpo te tini. Ko tuperiri e. Ka pai. Taupaki toru pā. Taupaki ana te tai ko pau tapu waka. Ko hikurangi ki tai ki uta. Te tūpo o te tini ko tuperiri e. Ka pā toru. Ka pā te tai kei. O ngā rahu kei marama tā whana. Kei te tua uru ko. One nui ki runga. Ko rangatira ki raro e. Taupaki ana te tai ko pau tapu waka. Ko hikurangi ki tai ki uta. Te tūpo o te tini ko tuperiri e. And One more from the top, guys. Or one more with that verse. Aye. Ka pā te tai kei. O ngā rahu kei marama tā whana.
tua uruko. One nui ki runga, poranga tira ki raro e. Taupaki ana te tai ko pau tapu waka. Ko hikurangi ki tai ki uta, te tūpo o te tini, ko tuperiri e. Awesome. Go from one more from the here. Yee. Hi. Let's take it up. Take it up a short. Yes, yes. What's it now? And ho, no, that's too hard. And ho, ana o. I te hiwi o ne pu, I tā pora he unga tapu no te waka o whakatau. Porongo mai ki te wai, he ati nāna, ngā tai e, kai tau hara, mārua, I puta ai te kōrero. Kātahi anō te iwi kai rarawa e. Tangaroa, whakamana, e moe he hau e. I te moe ngā whakarewa, ka marama te tātu hakia atura. Ko wai o nui ko hitu, ko manunu tahi ko te kawa e. Manuna kua, kai ka whiti ko tūta moe ki te rangi. Ko anaya ki raro e, kai taku tuako o ka hukura ko ki tangia. O atua nui e, kia rapu noa i te whakani apaneira. Kia tā te huka popo e. O ngā rahu kei marama tā mana, kei te tua uruko, one ki runga, poranga tira ki raro e. Taupaki ana te tai ko pau tapu waka, ko hikurangi ki tai ki uta, te tūpo o te tini, ko tuperiri e. Vai. Who's there watching TV? Is there watching TV? Can you mute yourself, please? I can do it. I've done it. That was cool. That was really, really cool. Awesome. So that's another verse added on to Hiwi Onepu. Ka pai whānau. We're going to go, Piripi's going to take us through our haka. Yeah. Kia ha. Heopetaua and Ko Te Puru. Heopetaua was written by Anō Aputo. This was first delivered up into Kaipara in preparation for anything really. Heopetaua, it's quite self-explanatory. We are Opetaua, katu te hikatu, te wana katu. Yeah, it's awesome haka. I love it. Into Ko Te Puru. Okay, we might run through the kupu a few little first, and then I'll jump in with the actions. Ka pai. Let's go through them, Kaz. While we're waiting on our words. Yeah, here we go. Tenai tuki up. Tenai parahi up. Helpetawa. Katu te ihi katu te wana. Ngati whatua ko te tau. Ngati marua. Marua nuku he whakakaitoa ha. Takoto e tane maranga te iri. Ko te potai o wahi e roa. Te wharaue. He tia, he kura, he tia. Paua te akatapu ki te whenua. E tau ai te whaki e ai te
choice whānau. We'll go through them again. Tēnā i takahia. E tēnā i tukia. He ope taua, ka tū te ihi, ka tū te wana. Ngati patua whakatao. Ngati marua, marua nuku he whakakaitoa. Takoto e tane maranga te riri. O te potai o wahi e roa, te maraue. He tia, he kura, he tia. Paua te akatapu ki te wenua. E taua i te paki. E tēnā i wherahia. Ko te pūru, ko te pūru. Ko toka, kia ue, kia tū, tanga, pi te riri e. He kore te riri e tai mai ki kai para. Haputa wai tia kia toa. Ya, o te riri e. Ka pai. Ka pai. Maybe we'll take you through the actions a couple of times, whānau. Yeah, cool whānau. So these actions, I hope they've got a bit of room. Ka pai. Here we go, whānau. Ka pai. Ora, kupu's up, Marcus. Orite. Tēnā i takahia. Tēnā i tukia. He ope taua. Ka tū te ihi, ka tū te wana. Ngati patua ko te tau. Ngati marua, marua nuku he whakakaitoa. E takoto e tane maranga te riri. Ko te potai o wahi e roa, te maraue. He tia, he kura, he tia. Paua te akatapu ki te wenua. E taua i te paki e. Tēnā i wherahia. O te pūru, ko toka, kia ue. Kia tū, tanga i te riri e. E kore te riri e tamai ki kai para. Ka puta wai tia kia toa. Te riri e. Ia pai tupiriri. Ka pai tupiriri, ka pai out. Again, this haka, wahine, you can have a rākau as well. Ai, Nā reo. Woo! Okay, kia ora whānau. Well, now we are coming to the end of our tutorial. Are we able to get everybody's cameras on just so we can get a whakaata? Yeah, kia ora whānau. Nails. Bales, turn yourself on. ka pai. I better turn my one on. Let's see your beautiful faces. Galaxy 831, nana mero, tēnā koe nana. Come on, kaue whakamā. Ka pai, sorry, Kia ora. Disabled. come on, huakina mai ngā matapihi, kia kite ato, kanohi rere hua. Make the most beautiful ugly face you can, whānau. Yeah. Ready? Oh, so, hang on, sorry, whānau. I can't do it. I've got a photo. Yeah. How long can you hold it, Uncle? Yeah, awesome, whānau. Aroha. Woo! Ooh, got some lethal facials up in there. Hira, hira.
mean. Ka pai. Close us off. Exciting. Kia ora whānau. So, oh, sorry. Any last kupu from you, my from my cousins? Just a reminder about that activity that we'll put it out anyway, throughout the social media platforms. Activity recording yourself, doing the first page of our whakatau mō tētia, o mānawa mai. You don't have to literally record yourself. Like you can have a photo of your whenua, a photo of your whānau, and just do it in the background. Be creative, whānau. That's it's up to you how you want to deliver it. Questions are ko wai a whakatau, ka pai, and what was he known for? Send that through to Tarumai, To Purunga page. or Piripi. Ka pai. Any more panukas? Just toi ahure. Yeah, kia ora whānau. So next Thursday, we'll be adding on to a lot of our more tētia. But I just want to remind you that Toi Ahure is tomorrow at 1 p.m. Auntie and Uncle have, well, I think they've gone a bit further on the manawa, eh? They have gone further on our whakatau mō tētia. So hook into there if you want to catch up. Hard out. The link, Auntie Huia, would you like the link? It's still the same link. On Whaimaia pages, Te Kapahako o Ngāti Whātua pages, all those links that are out there, you might need to scroll through the feed to find Toi Ahure and the link. Also karakia every night at 7 p.m. Kia ora rā. with our whanaunga. That, man, how awesome has that been, whānau? Ia pō. Our whānau are there giving us more hitori, and man, we're amazing. We're amazing whānau. Aroha nui ki a koutou. Mā te atua koutou e manaki e tiaki tūturu o whiti whakamaua kia tīna. Tīna! Huia! Tai ki e! Aere rā. Koutou katoa ke a kuranga tira. E rere ana te aroha Ore kami koutou nei. Aere rā. Akua nei, ka tūtaki anō. Akua nei, ka tūtaki anō.